penyak ini kejingelang candidate jeri ba medal sing banget kena even kat ba pep ba milik balong presiden yang kenika konstituensi si rirang ba kiway kebedan lang kenika rinsan dan bejer kerteng ba dulu itu kipat ba naduk kilong pa kilong kini kikun samla ngaay kibloy tiway kenika si ba begitu sokmen dengan poy kenika snong mau taupda kabangala juyo snow naduk bangadang kena kabangan pajuyo banwan ba kenika digasin kebeningkong But naman step ba ngami nang na po lang sing na siyang nasaan po lang sing ng tala kumba sisnan ay ngidon magajong ko yung nasanong tiyo dan tiyo jonga sa ibo pun po nga mga ben nga tigas nong lang sing kabadayang tiyo po mouse road constituency kaday na marba nga try na kabentaw candidate yung jonga party ubayele ng sina po ka mouse road constituency uba matudiyos dakar But baru sisnan nga donang ti dengan tray na kabenta sa party. Pati ay mapulong yung nga bangan poy bangan tray na kasi constituency dalawang na marba. Hausam arajar kakinday. Nakaba kalawan kumto ka election NDC. Musindan siya batre banyali ya ka election NDC na Mouse Road constituency. Namar ubadjok ya ka election MLA kapagapor. Uday hespa. But mauhi uyele election MDC but nakaparty musindan siya bantre banyali. Mabagitin i kaujayan ti ang Mouse Road. Okay, wala dialog kalomba arajar kartra kumpong layo banten banmed banten canvas election na kabenta u candidate jini bele at arajar kartra ba waiting but yurang ba jung party layo snow layo layo ipo yang bat lawan bantat yang nang tay laban nga saan tay po laban kadyo kayin kabaw maid isang isa nga di ka kun persaksiyo ini janga ide ipara kaddo jaw maid baru maid isang isa bat nihantay begini giri orang ba kelawan bantung snow yang alang 3 banyele ikata election NDC arajar kakindai namar ba umbansyo ban 3 banyele ban hakajaka bakan sulat Tengah ngalapin ko ngo ila dia bat ngalaile ikata election NDC arajar kakindai tang po ko sibenay ba ay ngo yu blay ba hagat ko por belingkot sibenay makana ngayo adu sawajar news pa keyboard kibanga ken kidai keyboard kibak kentang keyboard jong kibriyo kibadang bat ikan nongrin kabasken kibadang sotu ya kayak ka in jong kajat benriyo namar la kerdo hakan gari gajami menta abangi pai barok ko gari kasi kibadang sotu ya kan nongrin kibadang sotu ya kayak ka in jong kajat benriyo bon kisyapen dia ni in kisi bawang dapat ya kan kajat kabamenta Waktu orang ba ke kamsan yang haru da ke burom ku kumbang ila klet no ila ke jong ke thai bat kanu gajat benri ke bampit ila ke jong ke thai bat ke bampit ila ke jong ke nomor ke dai ke jat benri ke bakla lumpi bat dana kita ke daur dengan gajat benri itu kalong kunni ke magalong kat sebab thai ke bombit bombiang sudah dan ya friendly ke sincar ke kada tang ke jin sinjar sudah batang ke jin jat sudah batang ke jin syak harma jar baraka bapau nomor 2 kumbaga jat benduri kelas let no ikut menor menaling step abang aki ngalas no jaito ag jin syak bapak ngalas no ban in sekwa wan se nomor kamet kadang thaj mencentai yang dan sedali ke parti jengi lalet yang tay po Delhi RC khatsau bat khatsan terik ni syong kata madan jantar mantar ke bakiong babaro na kari India bakidan ka no gano bakin protes dan bakin kwa bantin sawa sa sarkar kini yang po India kidialang ng katagamadan na bakitip kung kajantar mantar tika party jamiru managani tayo bladat katsaw ba katsan tarik nilag pinyasyong ng pulang kajingalang hang tabat kibay pada kijela kijat benri na kibay kijela kibakwa bandawa biang bandawa jela tika ni ka party jami dambak bang islam habang ilag meeting ng tayo po tura haba kini gipangog daro ipensawa bandawa ya kata garulan kilakhat lang ni ka party jongi banginwan ban ajin krisyan pada bangilag ya kata meeting nila kendo kita kinongyalam na baro ko kari India ibakit kung kani state commission committee bat kilakhat ya ka party HSPDP ban penuas no alam hapo jang kata ka syapri bat jaring hadru ba
kidan yang kini ke jingelang hang tay po Delhi bagi kuat banteng sawai lagi jom kidawa ke jingdawa ke lakat lang ini bat ini ringilayo banyak snok ki kerai syarum seneng ke don ke jingi penok baka datang ke isu politik dengan kuat banteng syai pergi padba baka parti ke jongi nado usnen syajar kendai spak kendai penriu kendai penyau terter kapo ke jingelam jong maid bat kulkot udah wala kinong alam nang tay na po baru Hagabagla kwa bakla pensawa bangnya klat lok no da ka basuk bat ugaro bagino no bang la ka jong gela ka bawmai ong ka kasi jan ti astit bat daro ti ong ka darlan bali bawmai kadin mo ladat yan le dan penyo ila ka jong gela habat ni nang ni na west jongi ki babun kita kinong ila astit kumbay la yatu ba malek sakmat kita ki volunteers balai pada bedang hab dan dawa biang kata kejela habang ila adat yo kata kejela maglaya pi umaid uli umangelam uli umangsan jong ka parti HSPDP udah baktit ba berbaktit biak dah ila kejang ke menor kani kejat benriu jongi kadai kejat benriu ka balalat bud ni dan lagi jong ki hina ki it ni dan lagi jong ki sin ni dan lagi jong ki dalai bat punta terter ki basen syar lat lut hangnya po ri kasi terus sausi kalau bang kiwan kidoli kilawan manusia baklawan bentuklar kisdang bentuk pentela kompong bakiwan manusia ya kesencar kadar rikisin kijongi kilong kibasyur hadu kata-kata kinshin pendem pedong bat kiale persya ya kebor jang sarkar karing walaki kidan nak pistol kidan nak tup kiman dan kisin jengi tangga uknam berkerinti berkawajlan yang lekat ke bawah dengan sarkar karen berkejap eka belajar kalau ke eka bersasi begini kisin ke bawah lek lagi na kebentar lagi jangkin kena ki pendan pendawan pendid dan ini hak tak kepor ke orang ke barat dan ini ke sarkar India dengan snok berkeri India dan berpendor kisin dijangi pen up dah ke pistol pen up dah ke wat merendang kisin dijangi dan yesai dan yesno berkeri India undang yesno berkeri India tetap ke ek belajar manshin yo shu dan sinsyar yadud hala ke jong keri ke badan la ke jong ke sinsyar kadar ke bahadu uparing bawan dan yo kejat hagan geri ke jongi udah kendit thread kumno kani geri ke bekendang tam kadarnya kata ke pure democracy kadarnya ki kot jengkok jengki haduk kini gisi ke ongba if you want to see pure democracy go to the Khasi Hills tapi kuat bentuk yang kata kesencar kadar ke bekut nak bentau pajbak kilit cetai syukok Khasi Hills kita kendit kita kiparing habakiwan dan yuk kejat hari juni hamri ondala penyesno pada jubar yang i bakari India kimban dan pentrekam daki anjeng ki kadbaman ki bamya daidur bat kesencar kadar kabla dam bala buk bagbo renti da ulong syua jengi bat penhat ini syapo asam Ambala penhat ini sepo asam lek ke asam kadbomon badda hakum kata kopor nik ngongnya lek jangan ka jad benri jengi baslur pada wang kita udah maik bakti kan pendan pedang makiru hadu bangin dayo ya ke jelam meglayang kira ke ek belajar anda yo pada kan jelam meglayar kendo ong ba nulit yo sensar bakti marti dan hakum majority pendan ki syek lah biang ke jad benri Kipedangnya ki an, kibomnya daidur ki an, ejakor, kibapenyap idin tek-tek dia upad tunggu ukuran tunggu berinya utrat. Bahadu mentaki singa dan orang itu pardo parasnam. Limpat bantang kawai ka an kebetikna daya daya kini ka jadri kabatan sitro. Mereka yang nujor kan ka jadri jeni. Bagi tay kini ka jadri di badan, syakini kini ka jela. Ni day tang sitro mat jengki. Tolong ke eka basosi dan perkat baka sarkar India maka por ke pentingan yakini ki anti bekala ki banyadai dur bakni baki ki leisan slam ki bangi pagba nijit ki bawana ki dur jadi parti ni tor dan pindit ki pagba ke por election pagba jadi ubit udani yang ke jabin ke badan bon upidiam ubit ke tingkap plia isya pindit ke tamasa ke por election dat ini malam malaga jongkari hak ki jongki leisan slam ki basya kurat sabina dali nomor parti ni tor nga omuki tindamnya ki nang rembat ki jengki babha nga kebentakan ke jad bendi ke jongi
Tabakan ega parti pada kayai perta sampai pelik Islam. Sampai pelik Islam. Kayai perta, kayai pensyai ke upat ba jeng kuan ke beriung nyutret. Bangiyeng na kebentakan nongrin kahok long try jeng pi halar ke kendau ke siap. Kentat ukun ke beriung nyutret. Mait sa marway po assembly. Laga yaksat kunote marway. Syek kelah. Mana beduk nong? Duk nong mai menta ke jangi. Dak kadang long siya long temengong ke akal lawai ke bedun yaki kun ke beriung nyutret. Kejad benru ke batang syitro kan sadam na slapertai kung balong lem kinay kejad benru ke syitro ke bedang tilang saklak jong kani ke pertai. Kirat Indians kan ong iti. Lalu kita ke Native Americans, kita pride jong ke Amerika, kita streamdor ke mga mati. Kini ki physical features kita ki orang haktin paring lalu kami ke dur kabar, kita streamdor ke mangi, kita siap nam ke mangi, kita ki tribal ke mangi. Saya ke belajar ki, kita Amerika, kita long raw, Amerika kita long refugee. Kita mengwala ke jangkari yang didokli bad lek banyaki bad minta kila jajat nak selapar kai bala subuh yaki ke museum baki pang geni ki bam geni ki ram geni kisah tentang hakikat history kejuk kejai ke Tripura dan ini dengan sedali ni kendo ikut alam napa Tripura ibadawai kita ke Tripura state ni keren dong alam badai na kata gajah jenggo jamatia wanga tolong ke bang so bang ngajau mat ladang perkhat ke belajar ini hantai ukar Bangladeshi ubawan bangrung perkhat hantai po Tripura ulah kini lut hado ya ke senjar ka kabar Chief Minister ukar Bangladesh Deputy Chief Minister ukar Bangladesh Home Minister ukar Bangladesh ukar Bangladesh ulah bangrung ka daman ulan buhais nang ka daman ukni ya ka thai ka paten ka daman but ini mentang ilang tang ki minorities lami ki barut tat hapo Tripura pada dai ka region ki Tripura terkejut kan sejauh ke region nada pada dan ukun ke beriung nyutret Tengah tu ia kan ke Indonesia, iben si ibennya kan ke parti ke bagian lor ke nongret dan pensam ke hok long try, jangki lor ke kendau ke siap, ngah tu ke wajah si mangsa kela minority kalau ke jangki ni ada kela, iban oleh beliau tu antai Shillong, layak dan kerut lebih mender sisi, jantai hills layak dan mender sisi. Syaribhoy mender sisi, pimpai jaga kai ke pateng oh kayau kentang. Kayo le niam jong kasi layo ban syong le mender sisi hagani ban sudat ke puja jong ki Dakar 20% ki kham dukan kelihatan 1% ke demut 20% ki dukan hayo do jong Dakar itu kan bahaya layan le Dakar ikasi jong isang kentot hakmat bukan jong tu Dakar kanya mau ulang kelihatan ya jadi kanyang malang menter na doon na ang galisurin ukar di siya na usang sabay at ipupat kitasi diri dari siyang ibarit kisiyang ng to kmat surok lagag magbanglino at kitali gibrang aplan habang pet ng to sawan siyang diyan ari udakar dawan kisni nang wan siyang lagat ka sundok ka bahe isbi siya na sabay bagkapo ka bahe kari jangan kari kasi jangan Isnay sarong Nagbalay ka diya kami Kajin siya Kadi bakinay sang slim Kiba mga mapinjit Bunsin yintin siyang nongrin Halar kano ka nongrin Bakiyong election Ka party ka baki Kinikmat Kadang na emi ka nongrin Kiba ya daybor Bakari bakajad kanriyo Kiba kuwa bang panin Bakari bakajad kanriyo Bang brio bang perkat babaro sikatani yo jingero oh basi tanga west hasil bagi dan kita kibadang yesong tang para kasi kiba iya dia kajad brio kasi oh dan kejia TILP ni kinong west sakmat mingkong no sarong oh ya ti karmator kinong west kina samla na west kibani sakmat bangkoyan to po Apo sorsilong
Hanggang matran, repetitive na yan, ship dama nang ni, kasyalang lakurub daw mender sisi. Ukuna kaya siya bang dangay siyang kahit kinigidnay baladat, yato ka na ika jinglang kang kari, wangkong na syalang. Pang sambagi na dangayat kaniya siya dan mga kasi siya abang siya akit. Nilay ban kunray ka trading license, tang ban bagyo umong to atin, kini dati kasi, kaya siya, kibre jang MLA. Ay kawaway jang kari dekat jagdri, ladaya kayo siya lang. Ulalaban kenro pemender sisi kan selamayu kayo riando kan selamayu kayo mangsan kan selamayu kayo makruat kan selamayu kayo langsi lalut kayo rikasi siya ay pangaksak lagang be yung dakar nang nilari jari idam dan kejakaban na sa orisa idam dan kejakaban na sa Punjab be yung kasi narikasi siya noon pet ban bangayos ng pemender sisi hakan negari kejang ingit yang nisbon palat ni babit pelat penjagat menri wan di parti ritor dan wan dan pendi dah kena gari jadi oke penhe parti wan ke parti garuk yang ukun ke beri nyotret ko parti HSPDP ko parti UDP let tengah garo yang selada ukdiam ugaro ya pi balai kena gajat beri jadi wan ke parti BJP ya kementok hok mengenai nongsen ngadang wan kawe kilama BJP keleng saudang ketika surok nongsen Tip na yang kejemput besar jang BJP. Lada kadang yuk bersensyar, sashitam, kekuat berpenterikan ya katakaan uniform sebungkut. Katakaan kekeren batang kawaikaan, mereka bentak ri India bar okawai, including tribal, kebubuk yang ayat hiru. Tapan ketak ya ke maraj, ke syong-syongman, kejeng syak buat mereka berjajar ke jalan rujung kedai lembaga syong man dan bahas dan kisnang bau karni kali wayo lut dan syong man dikikun kentai jong keripnar hantai udalong rambak syong sendang uwan tangkung unangtik bayang kejeng lingkar ke syong man hantai po jantai hari bahai baka berburam ngekren yaki ngandani ban persyak Sedangkan ni kedekat kena kebajar, kebajar sisi, kebajar berliar kena kebajar dia jadi lembaga syong-syongman. Kedekaan kefrenru, kata yo, ke inheritance lani ke yo paten. Tentuklah dekaan wajah kerukom ai paten jong pi dikun dikpi. Kedekaan kefrenru tangkawai kenyam. Kabangat dan teriak identitas ya kanyam kasih kepada kanyam tenrai kanyam Kristen dan BJP kadai ke political wing jauh ke RSS kadai ke bahak do jauh kanyam Hindu baladang dan kini samsnan po assembly kibalik po assembly tang dan perhat dan penek business kibom soltu yang AUB jauh ke politik lanika dan sender ya ke imlang salang ngaong ya pi losyai lada ke serkar India ke om yami ya kenikaan uniform civil code dan step di kongo ke klip yang biasa kini penterikam balakut hango kata ke riti ke diskur ukun kasih cara hango kata ke riti blay hawak ti jadi tulisan sen ke kelakar riti sutip kray ke parti galet yang kaya po bayi bandawa sasisin dan yok biang ala ke jom kejela hapo katakaan live pa niyo kuway katakaan ko po live pa niyo kuway hakapuar ba jom main mentia siapa kibang yaki lang bat kini kejela na nagalan na mizoram hapo kataka syatri ke Eastern Indian Tribal Union yaki bantal na jom kejela namar kejelek syirik kejeng butuh, kejeng arsap kenang alam jangan dekat dengan diri kita bit berpiapan datang nak bentara syuti naga pun mizu wajad malah kejeng tapi ke bawah malah kejeng kejela hapo kata kaan ke berkirtang ke special provision hapo ke constitution dari India dan nemban kanu kaan dari India kebentuklar ya kiriti ke distrik jauh naga terkombat kendau pat siap jauh naga kendia kamnut benislah ini jauh naga bukan jengek customary practice lebih ke jengek jauh naga
Bakidang penek pensak haduk mentah. Niu kasih rungidan lagi jong kita customary practice. Mereka jing do bor ke jing syasat. Jong ki rang ba snong jongi. Jong ki rang ba kur ki jongi. Ki dor bar kur ki jongi. Ki ba ke jing syang di ban pen bor. Mana ban kan tekan ba. Ban ni ki rang ba snong. Ki rang ba kur. Ki jing lang jing mana ki snong. Di ban pen bor ban itu ya ki dakaan. Pemban kini kinong nikmat ki bangi jit kila gantai po assembly council po yang kata jinglet legislature sulit mala tangban pelek business tangban yonong makishimet dan ki ag bakala ki ang edjakor di bakuno kumuru pedang bagyak mapintipad ba baka party ka yeng bandawa jadi ka jing ang mod baka jing ibang jomait baka nimyo biang sa sisin bago ikadala hapo kanika ang ka bakerpang ka jag benrukan yap bandawa banganwa ika ka jala bakerpang hapo ka artikel 371 ngantip lamo kan simpor katmo rengi ka binanggalan ka party kumbala bo bo renti Makin nongren ki basken, nado basken ini parti, nindang yai perta, bat nindang yai persau tu, yai pad, kun jang gebru yai pret, menawang pi lada, ki kun jang gebru yai pret, kidang bakla kami, yai pi ke ap ke lawai ke badun, bahkan poi ke por, bagi patang di banuan, kinuan dan bentio, haki jengkat ke jeni, yaka jengbe jangkani ke patang. Kulong sisi ki parti ritual kila bet spelling bet ya ke jingman ya ke jabang jeni ki kun gabri nyai pret kasuk bahaya ki ban bet ka tingka bagi bet ipo ya ke jingbe ke jeni kita bet ban ke jingbe ke jeni market bagi ke jabang kada ka baklet bet ka baklet ya la jong thamai ka klet ya la jong ka menner suk ban pin thame ya ka suk bangalam ban tindak lalangti dak kumang kibai ki jela ki bayo wak ngadin jeni ke hanya cekmat ni kede kumang se plum si kumang to ho tang kita ki skin MLA kito kide ki skin ki bang numpen mentoy ru ngawati kinda khoida kaskin ke bashisha kide ki am ki betikna unong nikmat ubalega po assembly ubashna ki policy ki polisi ki ban ai ke ya ke jingyo ne yo nong pateng la pateng beli ki kun sama ki kerbo kam hidup kan dengan ni menindam ya kita ki nikmat ki ban plit nikmat kini ke snong umi so ayu umi jingtung ayu ya sing plit small scale industries ki cottage industries ki papi pila ban sencam man pendetang ni kata kaskin kani ke jongpi to nak otak nak ki jingpit ki mar ki mata ki bapit nang to hi sa tingkala ke kapisa bakan lohon kaskin ban sam topi kani ka hok ke jongpi ot nak tu cuba minta pikir dulu benar shipping ka otak sangai kalau cakap pelatihan ka dan sarkar kawan thai sepi kaskin kani ka hok ke jongpi kani ka kamram jong nong nikmat haba ulai ke po assembly unpai dah kani ka dong ka than le si kum kino ki jakam na ban hikai ki bre bakin na ban yang la di jong ki kejat ka educational policy ki dan san layo la ka jong jela ka along outdated kami dai dorsho but kini ki kon samla ki minta penipili yang ni ka kod nado kelas 1 nado kelas 10 ki subject math, science, ki subject halor ki subject anda pas untuk tendang kami syairu long let no ai klik papat ke pisah jong ki pas ko lagi jong ki kun da pas untuk nyok kam koi ke pos pian na thap bagi spa ba pas ME pas BE ha thap ke pos pian tu driver baik ko akan sarkar Sabak nong nikmat sebagai posan lesi kimpet de kini kilat kilimpi berpila dengan kun sama berkena benyang lagi jong kesegat kari jongi kadi kari ke bawah belang lain ulat terku ini dekin markok hendau ni dandut hari kasih iyo nong ayu mengang kegat beru kemar yang kebabah kijak sok kibani yang negara kasih Mizoram Manipur Silaban Shalam yang usok nyamtra syadu jatuh Iran ke Irak sarkar jeng PDO silat berkamuan samsiang ngadang kron yang mereka jengkron yang kaya po
Malang Medical College baik-baik larak lut utamrat Syapura di International Stadium dan Pena mula ujung kupau Purno sama Syapura Medical Hub project baik Syapura kita kuru keberangan utrepan adusnya kebenar upenya rikat dor yang ibadusnya sakadno bakun kejat benru ingin mensau benru mengiong ke rijongi hendraila dalam chief minister ukasi tamru benai lakelon ke sarkar dalam chief minister baru pada kasih tingting ke sarkar balai gini kejat benru jadi kena balai teli imat labai hali bau plan dan dikasih uban tanpa kasih tajuk UMLE belada jok nak kena parti ke jamiru udah tahun yang bakasnya bukan rit kalapkan ke parti penjak ke parti ke darit ke pemang minister mar arslan citeng dia benang minister kita dibejak ke parti jadi hausnya marjar kapra kata idon ke bang mai pak kebeneng kau bang sewo kita basyat kelau kelambu yang umain ada mai hindam syuru kanya kejutang ke bahak kalian bat ngandang bangkalan dan terfa yung ba nalit adat yung sulit ka history ka jogos ni ka da ulale takasang sa hapon kitag ba bandisya nakasya bang penkenal pagka party sampul politikisyan kalaya lingking kelampi ke badrong lagi benki ko spa baki benki ko kami ka party kadang yang kumay kumakayeng namarbubay uit ya karang bakal jad benri bang pang yang ke parti bahkan dang pensawa ya ke hok jang kari bakal jad benri abang yang ke rinsan dan kandas na benta ke parti bensin ngaklet ke lebih bang ada ke presiden jang ke women swing ngaklet bang ada kata ke persa jang bau pun ngaklet bang ada kata ke mando jang ke parti HSCT nakenal tang ke wong ada ke dekat jang jad benri mereka kun jang kari kasih dan ngandai pensawa bang ay bang sentuh kurang bak piti kaspong jang gajat benru ya kaspong jang gajat benru mendir sisi ulah ada belau kerja malah jang gajat sindang gitu kaspong kepada kebarang jang gari kasih wat ayla do mendir sisi berkeduan dan kepribut berpejat ya negeri gajani bagi tenruk nak kebiang berkemon bagi kerdan ya kaspong berkublang gitu kaspong kepada kebarang jang gari kasih piti long kini piti jang kersya keburam jangkari mahmud syak pembit dan makin marang kibaskan makan ing dari bakajat pendiri berpagi kun sama kibadakin lawai ki Allah padakin lawai merehatan sambil mentah paca laga jong kemenor sarang ni kilang sya kibasyur berkibahak kibatedre kibaik ya kari bakajat pendiri lada kari bakajat pendiri kabiban ing kukikun sama piti haban skan dan yang lagi jong kenongrin jid ikanongrin kibasisya pataduk sabungan syam ngayat hukumnya tetapi kayen keteng sawai kemarin na kapor besar mapi wabnya mapi wak mansya penpendid bagi niat bang politik bagi politik bagi wak ang kapor election bagi wan dan pendid bagi kibasang syangnya dan utang bid ubang sayang rungait untuk percaya lagi jong kejing angut kejing terang bagi jing kami dibabha uban nak bentakan ke konstituensi baru nak bentakan riba kejat dendri dan long elam ya riba kejat dendri dan kami ke jing start dan kami ke kerdan dan kami ke mesin igri leno ay lada PTU ME PTU engineer PTU ISU lada pindan ya ke mesin igri pindan kami syoy ke mesin igri batang tau badang ke mesin igri baru ay ke jing syantang kurno bangalam ya ke riba kejat dendri ubang upin betang ng amasi kami nama kalau betang ng amasi riba ni ke jing ke riba kejat dendri o salam ngalam bakal jeng ke riba kejat dendri bapak tiga jusuran ada tikran ya pindah ke kerdan Mabuk haladi, bayi pendam haladi asmat tubuh. Dan ay kemensin igriati, bawa piyok itu kemensin igri. Pula penyalam yupat untuk kun kabri nautrat. Apa jadi pun mau kerat, pula mau pika serna bentak mau kerat. Bagi bentak riba kejat bendri. Mau pika pijit MLE, mendai pijit tangga bentak mau kerat. Kena wahab belang keser.
mga kabenta kari presidente ya baro tuwi dapat ng bakla yo pi bakla kumbang bakla man kana budget na suri tips ni lambrod balik day sa asam ke bakar bari hog kini gari kasi kada mai dan tamsiin dengan mai tes sarong GNPP bakla ban tembak yo sam kabandri ke jia tembak sam snayap kabandri snayap tapi jumbo nang sudah gari kasi dengan ekstrem dengan upaya kedor yang dia masuk ke dunia presiden bukan di dunia upaya sekatong upaya sekatong yang persen dan pendek yang dimiliki AGA kembali yang penting dan masing dengan parti yang dan masing ke Bashir dan yang pedang mereka babaklah minta dan angin kita berjob bikin angin syukur dan dan kami ke jensi siapa assembly ada babaklah nang taruh tangsi sun ke job Kimla dan job kibagi berkembang kedok not kibandang ya kerjin saya ya kayap ke ini dijad dulu ke parti kimla ini benar kata nggak ada sisa bapak pada sidang dan kita masuk sindang ya job nak election yang next time sidang itu mereka berbincang na ayo pun jengkerku kedok dan bangkai sudah tahu dan penting saya ya kerjin angut kerjin angut kerjin umat dan itu marah di bawah parti lain sampai di Islam manar dengan syasat telah buang lagi AKA bawah parti ke angut kerjin babahan dan bentakari ujula berpoitong yang mereka kataru tapi orang kali ini kita parti SSPDP dan pelik pensa yang kembali ke siap mendadai ke parti SSPDP malik dan labo supaya ketika kunci nado na bender sadu seberki dan tingkala saka asam elektrisi do dan mait narway bayan tekan sa bandang dan tingkala dan kata ada dengan asam tabur gini kilo dan itu tersimpor yang ada di pinta dengan itu isi fan bakrau bahkan di parti lalu itu ngasih dengan di parti ubain kerpi itu ai ke jengkersan dengan di parti ai ke jengkersan itu naurum kita sisa dengan di parti badru bau modal poin kita tahu baru bolong kesurna kebentar jompi pertajam dengan laisin lajuan bahkan yang kedau ben karniyo housing Islam mereka si Islam HSPDP blank kerkuiti baro